nang naru anaka Sweden na zeben tuk sadan HM tian naru atu Christmas chana mo zelo vok sama ar sama cho sama zedan HM tian naru atu li otam deu cho nga sa khen HM nga sa mana khen zelo ba chuan so khen selawen atu mai khun em tam hai mi khimo mai khun sau pi nazi tampin em termin hai ke ma ke an HM an tho chaman ti chon an du cham phone aman zong kha thak ta tak atu karian tu nading tu ni karian tu nading hebai se ma bentuk sa em nak tumo nga sa em nak chon kan em mi kha plastic chung kan sandi nu khan baya ki company ta khan kun nai company ni khan mi tang se khan zur chin ni khare an em mi na ke joi zanga te na ke phan thau kai tu ni ka tu ding mi cho joi za la joi som sri long ke sangha ma kha plastic chung khana tu Sweden ka hoi nu pakhan nu khan plastic chung khan kan khum hai kan khum di nu khan KG ka zai rong dan city por kha chlap kha ben khai di khan atu katun na company ti lai cho amma pole ambai pol hai ma ban to khe ben chi ale te lap ste am to pol hai ka ben piak chin hai khai di khan timbo ne hun ta ko than hai kha asenga okay rak zo be mo tu ni zelo karian tu na pol ka tu hu mi pol nga sa pol du mi sia chona azau nu khum ko la zo an MD kan atwa tin rang khat ya i khete ta chon che an che din plastic chon kan san thana atanga ma he che se kusrok ka shuna kusrok itu la be to ya an ke kusrok ngai di la over tin joy khai di khan du sa ten thak na khalo chunga plastic chunga san so athum paru khan alu la ka ka tisun pro pasno voilà en lax okay kan tu ni cham atu hingo pi se ve från chui se sam singa hur mycket väger de tror du alltså per grej ja chui kara 2 kilo ja chui ni från pakha thokra chui ni från se atu ma he di lakta ve från singa di lakta chui zala chui som sari från se ma he atu he hin choa zelo i kita chakon chelai thai jing från zor than tela okay
Okej. Man kan gå i bara varmt på projektet. Okej. Det står ju faktiskt. Ja. Jag tror det står det. Det finns en lapp här. Så skriver vi mitt namn här istället. Ja. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Så det räcker så, va? Ja. Så mycket. Eller kan man markera på ett bra sätt? Alltså... Jag vet inte. Så folk inte tar det. Alltså det syns ju inte så riktigt där under, va? Ja, men jag tror man får sätta dem där fram bara. Det där blir perfekt. Så. Ser man verkligen att det är din här? Wow. Ja. Okej, jag ska säga tack för idag då. Tack för idag. Eller, saya lang ke kalian tu nak nak so pizza kain om ke kita tong that ya. See ya.